салом алейкум дӯстон ҳаводорони канали Rahim Production. боз мо хона як модари меҳрабон омадем. Як модаре ки дар оила 6 фарзанд дорад. Як хуштоманаш низ ҳамроҳаш аст. болои ин бо як қайсингили дига ҳамроҳаш аст. Дар як хонаи кӯтоҳ, дар як хонаи маҳида ду оила зиндагӣ мекунанд ва шароитое ки мо дар навор барои шумо ишон додем. хонаҳо дар ҳолати садамавӣ ҳаст. кухонӣ надоранд, ҳаммом надоранд. як бениҳоят зиндагии қин, бениҳоят зиндагии қин ки ман аллакай дар ҳамин хона ворид шидам. як ғам анду дар дуруни дили ман ҷой гирифт ки бениҳоят иқа фарзандаи нозанин, иқа модаркалони нозанин дар ин хона дар як шароити қин бениҳоят вазмин аст. ва ин ду нафар кӯдак ки мебинед ки мо дар навор гирифтаем, ин ҳамон фарзандое мебошад ки ба беморӣ дучор ҳастанд. ин ҳамон коғазҳои духтуре ки ҳар моҳ барои инҳо як маблағи муайян дода мешавад. ва мегзарем саволи навбатӣ ба модари азиз ки чӣ хел зиндагӣ дорад барои шумо бо қисса мекунад. салому алейкум модарҷон. ва чӣ гуфтанед ба кулли он нафароне ки лаҳза шуморо тамошо доранд? агар имконият бошад ақалан ёрдамашона дариғ надониста ёрдам кунанд, бо хеле хурсанд мешем, шод мешем. манам як дилам бемор аст, дору колқатӣ масалан мегардам. хай ёрдам мекунанд акау додаро идоба масалан продуктаҳама чӣ бай мекунанд, бо ваян масалан зиндагӣ дорад, фарзанд доранд, оила доранд, бисёр гап ай ризқашон зада ёрдам мекунанд. бо беғаз ай акау бародар ҳаст ягон нафарони саховатпеша ки ягон вақтҳои мисол биён ягон чӣ ёрдам кунад, ягон дастгирӣ кунад, ҳам хеле чизо барои шумо шидагӣ аст? ҳамеша то вақтҳои идоба мебиёранд, хаметиан масалан ягон вақтое мешавад ки мисол ҳамаи ҷиянои ма ягон чизи бомазашон мехӯрад, ягон чизое ки мехӯрашон ки бихӯранд, мисол ҳамон чиза таъмин кардан метавонед ё хинае мисол намешавад. хай кӯдак мисол як кас дар дасташ як чиза мебинад, мисол хоҳиш мекунад, як кӯдаки ҳамсоя медорад, мисол баъзе вақт мешавад таъмин карда, баъзе вақт намешавад. мешавад ин шароит ино дору қатъӣ вай мекунанд, мегарданд. худаман қалбам касал, як лапин шумо низ беморӣ дидем дӯстони азиз, модари азизам беморӣ дил дошта, ина як клапани дилшон суст кор мекардай. агар имконият бошад ба модари азиз, ба ин фарзандҳои нозанине ки бояд дар синни соли инҳо ё бихӯранд, бозӣ кунанд, бигардан ҳама шароито таъмин бошад. афсӯс зиндагие як аз дура, як аз не. аз ҳамаи шумо эҳтиромони хоҳишам мекунам, касоне ки дастшон мерасад ба ин модари азиз, ба ин тифлои нозанин, ба ин хонае ки дар Сауд Арабия аст дастгирӣ кунед, ёрдам кунед. иншоаллоҳ ки дар ин иди саиди қурбон ман боварӣ дорам ки аллоҳи меҳрабон ба даргоҳаш ин хайрҳои шуморо қабул мекунад ва дастгирии шумо пешравии зиндагии ин модари азиз мешавад, ин фарзандои нозанин мешавад ва беҳтарин хайр дар ин иди саиди қурбон мешавад. дӯстони азиз, ҳар як кадоми шумо ман медонам мардуми ғариб, мардуме ки шумо низ худон дар дурини азоб ҳастед дар ин вабои аср, бо низ дастгириро фаромӯш намекунед. аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам ва охирон таманияти шумо ба кулли он нафароне ки ба шумо дастгирӣ мекунанд. модарҷон, онҳо сиҳативу саломатӣ, худо ҳама вақт сари баланд бошад, ба обрӯй ба чиз ба ватанашон баргарданд, ба оилаву ба падару модарашон. бисёр гап шумо баям раҳмати калон қадами худатона дариғ надониста масалан вақтатона вай накарда омадед. аз шумоям сипосгузорам. танқисӣ буд, даже трезомо кушода намешавад, ҳаво намедарояд, бӯи хок хона, масалан зиндагӣ кардан мушкил буд, некем шароит набуд ҳамин вай кардан. масалан меёвем ҳамин дорӯи капел қатӣ, фақат ҳар мо капел клапини дилам 50% кор намекунад. бо болои бояд шумо як ҷарроҳии дига гузаронед. ба фикрам вақте ки мо ба қати шумо ҳамсӯҳбат шидем ку бояд ҷарроҳӣ низ ҳам гузаронед барои дилтон. барои дил хас шароит нест, шароит маблағ нест барои худамон. масалан ҷои мана ошхоная масалан шумо диде дар ҳақиқатан масалан неста удобства ванаи кӯдако ваёшон хай ёрдам мекунанд. масалан акау додаро масалан продукта ягон чӣ мебиёранд, лекин а як тараф зиқ мешавам ки ризқи кӯдакошон мебиёрад ва ё зиндагӣ доранд, зиндагӣ доранд, вай паршикаста вай гуфта ҳаваю баям раҳмат. худо ҳама вақт саршон дар почашон ба хор надрояд. кадоме ки ёрдамашона мекунанд дариғ медоранд. бисёр ба онҳоям раҳмати калон мегӯянд. ё ин ки
мешавад ки ягон кас замин меё ягон хона вай мекунанд минатдорӣ мекунанд خیلی دوستان عزیز کسانی که مثال یگان زمین دارن یگان چی آدمی باشد ایجیت مثال ساختمانی ایجیت مثال خرابواری ایجیت لباس چیزی که باشه نباشد برادران عزیز کدامی که با در شهر تاجیکستان من نمره همین مادر عزیزم میمونم نمره کارت شما نیز برای شما گم میزنم دستگیری کنید بهترین دستگیری این خیر سخاوت است که در دنیا همه کار میکنه یگان فایده نداره بجز همین کاری نیک این انشالله که کاری نیک اینما برای شما گم میزنم مادر عزیز ختون کات کارت ختون بخونه که این حال دست شما رسیدگی نیست همین مردم نگر که همین مثال کارت با نام نسبی کیه همین کارت Zarina Idiyeva 41 67 53 27 04 48 50 21 زرینا ایدیوا نام و نسب شما ها با نام و نسب همه دوستان عزیز برادران عزیز این یگان جایی که مثال مثل اکثریت میگه که شما برای خودتون کار میکنه یک بار شما بیاین حال همین نفران رو ببینید خیلی یک کس نیست چندین آدمای با خدا قسم کسی که ایسری پول همین میخره او پولای تمام جاش میبره دوستان عزیز فقط چی کمک میشه برای این مادر عزیز از برای الله نه از برای ما از برای این قدر که نیم کودکای نازنین در همه جا سیر گشت کنن یک چیزی با مزه بخورن در پیش فرزند پدر و مادرشون باشن که الکی مادر ببینه که بچه خلقردگی عذاب زندگی هزار آمد به هر یک شما که برای دستگیریتون و مینداری خود رو به هر یک شما میرسونم مادر جان شما یگان چیزی گفتنی هستی همین دو بیمار با چند که ای دستشون بیایه خیلی یاردم کنه با بسیار ناز میشه همینو با دار درمون با خوراکشون با ای لباس با منم برای مکتب با باید در پیش مکتب با از 17 آگوست ها 17 آگوست باید درسو سر میشه فرم مرم دفتر روچکا سونکا پونکا های کسی چی خیلی وای کنه یاردم کنه در شکلم سه کس چهار کس مکتب بروه این سال انشالله دستگیر میکنه خیلی دوستان عزیز دستگیر رو فراموش نکنید با ما باشید دوستان خدا نگهبان هر یک خیر شما رو به درگاهش قبول کنه الهی آمین خیلی مادر جان یک دو کسلی ها همه وقت گم شود یعنی کردم خیلی که اومد همین راه کتی برآمده رود دنیا تین شود همه بانی صدام برآمده صحت سلامت بگردد و همه توی تماشا کنه اید گردک کنه غریبی بودگی های همه صاف سلامت بگردد خونش پیش فرزندشون با بچه‌شون بخور ندارد همه وقت سربلند باشد با شمایم رحمت چه آرزو داشته باشین چه همه آدم ها آرزو داشته باشه همش جامعه عمل باشد همه وقت کارشان برار بگیرد روی صفحه همشون با الهی من اولاد